Konane, hoćeš se cijepit? Ne zna, nisam Plajdo. Pušti me da poglođe paprotnjak. Kaže Džikić da je češki soj najgori. Ako se s njime zaraziš, pronaći ćete na luftiću ispod Brača i u trakama navrh Biokova. Zova Lenku da pripremi Pfizera. Trč, Konane, trč, da se bocnemo šta prije. Ne bude li Pfizera, cipnit ćemo se AstraZeneca. Ako mogu Plenki, Njonjo i Vili, možemo i mi. Konane, kakve li su prve impresije nakon cijepljenja? Super, jedino mi je krivo što se ne cijepi u guzu nego u ruku. I od sad više nisam Conan Barbari nego Kenan Barbie King. I umjesto mača nosim Louis Vuitton torbicu i markirane krpice.